Oja. Uti oja with this voice here. Oja. Ghana, one pound or tire sad no. One voice and a one so a sound. Oja no. Now the voice no so I say oba I say akwala. Oja. Headless YouTuber. Yes, Ghana ha. Ya usually nipa phobia and microphone my wanted. Mrs. Sankrofo for na yehwem my wanted and Sankrofo for ni nyina mbebubo mu di akyerɛw ne edi kan eye anas areme yaw enye se ebia my wanted so ma kodi boni bio my wanted because enkrofo pe omani mahwe yes ne odi kan eye anas areme yaw ne otoso mienu eye guy na ana man na ye beto aba no okoka se NDC for wi ni a obehwie petro agu ne ho aku ne ho no omde obehye ne ho dworo be no sa man no so aye wanted anasare me ya why wanted kwaku chain guy o say mine na oya was tie voice no legend chairman na drip no that mine we so ono so I wanted and so on ma headless YouTuber ono so why wanted yeah busia because some I wanted enya so ma je edin boni ana so ma koye boni bi ana ebi o ma wanted enya se ebi o ma fa kwan bi so koye bibi boni bi ana ma wanted o da bi o ma wanted because enkrofo pese omuhu omanimu physical we enya spiritual enkrofo pese omuhu omanimu physical headless YouTuber ana sare me yaw kwaku chain ana sa man ya o se NDC for wi no be hwe petro agu ni ho ahye ni ho yi yes sa enkrofo fo yi no ma wanted yes mama start free headless YouTuber so headless YouTuber enkrofo si omo pese omuhu nanimu headless YouTuber enkrofo bebre na e ka se omo pese omuhu nanimu yes it's also the name see ache dodo na headless YouTuber or see ena dear or the name be chere this year 2024 obeyi nanimu yes 25th of January 2025 year you wo ebesi Saturday headless YouTuber or see obeyi nanimu it is a wonti dia na me ka chere wo This is not a joke. This is not a prank. We are not even close to 1st April. This is 15th January 2025, and I'm telling you that I'm about to reveal my identity. This is the official announcement. Oh, clap for me. Yes. Now, on the 25th of January, which is next Saturday, I'm going to reveal my identity. It's going to be grand, and it's going to be on this channel. 25th January 2025, the video will be live on this channel. And until the 25th, Saturday, you make sure say, Obeko, the YouTube channel, no, so call YouTube and search headless YouTuber. I am one subscriber man because on also boy Juma. Yes, headless YouTuber. Until no also obey anymore. Then you more obey obey some obey niyama because engrofo be per se. Omuhu nanimu oh ebia unimu no man bi so ye man so ye boy se man se boy ayo ta hye mask de bi si wo ye oba e bi si wo ye bema o no susu se oye oba na bema yes o si obeyi mask no ato ho no mo yes egrofo kika se ne ho time pa ntina wa hye mask no obeye obeka news bia ana sensem bi esisi bia o hye mask yes no ayi no as a toy bi why no say toy bi minim se onye nipa nso dia anye yentumi nkyere ebisi ni ti so pa ni ti obuabu antorowa ana garden x egusu kwa chi a ebeyeye ebi nso se o ni ti na abembam ebisi ne moma wa ebi obia one oka o se 25th die obeyi nanimu real ebisi Saturday yes intia na wakoho na akọhwehwe no headless YouTuber na ne mask na ya ehye no eye white and ewunimu die ntia mask no Ose anase onim baby a onya mask ni free a me be kyerɛw ene me se onim okwan a headless YouTuber onya ne mask no baby onya free a me be kyerɛw wanto dabi wanto eye blue na wahye na ya white sa no wanto ne atie ni na man bi to omo area mu ho no mo won na man no not afa nkrofo yere pa enu nti sa man no ofa auto mask yi say no se ebia wo de ukwadwumeja wo yere ho no ma na oba wo yere ho no ma na wa ye de na wa hye mask no se nya ye hu nanimu ene obe chopo na opia no asanse no de apie tu be ya wo hu nipa ko
obeya wo ni pako na one day man yi ekotopo obigire wate sika ware no okwo no share mask no yes sene eja yenye dai yenchi no odu da mu hono mo ogusu a wo ya adwuma obeti akokoko sena maame no ana girl no nikun ana eba inside hono mo ene muso mu na papa no odwane okwo no ade ana ehye no eye ni boxer shorts yes mena me come chiro we done top ho we done tra ho we done paboa ho wa send the mask yi ato dem ho no mo enti ene mumlo be family hero and a headless YouTuber area mu ho nyina kogu dem ho sometime na headless YouTuber ka ho onu de oduru ho ma ni bra ba na onu de obia chese obia bobubu no ana onu de mask no ana hu ye na ofaaye na aye fin sei slam no kofi no di omo kakra kinso kakra ena ene osi mani fi kofi ene say I don't know some mask no share no na se kire no yes na se kire eno nti headless YouTuber why wanted na so ene yidie o se January yemu on the 25th obeyi nanimu all right then come man ya e beto abeyi ono de o ka se NDC for wi ni a o di petrol begu ni ho akuni ho abehye ne ho dwuro beyi eno ti saman no o ha na so oni ho because as na se maintaining kan meti say yes aba be pacho because maintaining ka so aba be pacho na modi acha ne dia ene ene mpanifo ma anya dio because se yehwe Tini Jonas Captain Smart ene nkrofobia yeke ka ho a ensem bi omuka mutumi kwachichi wa mutumi bom wachi Tini Jonas ene hunto otumi magana na se man we gusu ti Ghana pa na se monya ne hwede a ene ene man hwe a YouTube no so dem na be so mo nsema aye ne omo pewo akwa etumi bie na no bie ne so 32 ne sini nyina gu abonten se NDC for wini a o de petrol begu no ahye no aka sam de petrol begu me ho na ma hye me ho live studio live coverage obi abehye o wini ya na hana na metena ha no ahye me ho awu na me na se NDC for wini no so gusu e wo man Ghana yimu nyese bo adwane mpo ogusu tia na mo hwe no odidi enomo dia ene na you guys are not being fair being fair ama yo yes as the same man baby o se bia hwehwa no baby o se bia me se esese ya hwehwa no yes just say me watch crampa raw baby o se bia no esese ya hwehwa no onu na o se NDC for wini a o de petrol begu no ho akuni ho me kai pass president ani bisan se wan fa gu no ho na se ye hia no kroma ye nya ne da o se ye hia ne baabia because edu o be ku no ho ti ye hia ne baabia so still ye hia no ogusu ti na se me ntene nka ma ye ne dai ye titi kro yi mu ana nkrofo de obi asofu bi ama na no so anu ahye enkom hye fun bi sofu bi ama na no so anu ahye enkom hye fun bi munya study me se sa man no mo hwe na chi kwan yes and so horoma anas are me yaw papa we to me need your obo adwuma ma me pa because I think say as any ma boni bia nkoyie e wo Ghana ha say o review secret ni pa wayade because no so I wanted because Ghana for person ye hu nanim na say yesi oyi nanim na say nkrofo keka yesi oyi nanim pa bet me no man sheda hu ni same hu no bet na me ngi ni say yo no a minjindi sani na yehunu no as a human being as one no minyi ni say yo no a because ya yehunu no ye nipa kokko ana wono nso no sa wotahwe ni video nso danya kosa but nipa na omde ni babo nje say yo no ano to me na nyo nto no so I wanted ya hwehwe no Ghana for hwehwe no yes Ghana for kwaku chance ono so amra ori nanim asi ache ono so nan say oba abonten bet ye ntini nka biem ye tene voice be ye hu nanim biem ono so I wanted pa omra kwaku change baby a obi abra ye twen be yi wanimu na ka bibi kire ye so these are the 4-man squad that I wanted in Ghana here ye hwehwe om de thank you for watching me I'm just here KwakuSmart my crowd me pacho subscribe my YouTube account no mame me pa ucho subscribe my YouTube account no e mame subscribe it's say you be mamo back to back video TikTok Facebook Instagram message say mo call ma mo follow KwakuSmart
Mo follow KwakuSmart TV. Mo follow your TikTok. Yeah, niyama. TikTok account ni you too. Yes. Mo follow KwakuSmart. Emma ye. Dia me just no macra. All right, I will see everything that going that going in our level there. Right now, they're more live. KwakuSmart TV. They're calling me. I want you. Okay, now you're going to